What you do am ye ne nyina nim ye. Nim se wo ye le la bi nim. Bibi wo ho ase so. Wo jira ode na wo mu de kan kro de na wo mu. Hwe. Eni pa ha ma kasa. Abodam wei enya sirem die nkora bi. Sa fugu ye se enya sirem die ne bia. Hello. After. I'm not going away. No watch it. We did see, I know you crash in the voice so the man and the man there, my fantasy. That's necessary. No. No. What am I going to do? Okay, make sure. Me back. You know, but one internet is one. Okay. One internet. I'm better now. You know better. Can I be out? Mobile. I'm in tea. What can I do? Bye. Okay, man. Okay. I didn't think what I can do there. No, me say we ba na ye dey. Sadini jai, me catch you say ntade si mention fam ba. Me di ka catch you the bia me ka asema so mpeso obefa. Adintia. O dey me nse. Idinti na ba. Yo unni mo asama aba. Ene ba se. Unni say me papa of spiritual man bia be. Ade started abi. Ine minimum po. Ofara isi a me ne papa na wo fi wo. Wo ni papa no ko na tifio. Me ni mienu pe. Ah, papa no ko yi. O se ne ne ma ba wo ko na po ti opa. Papa so betima yira ade o. Ah, papa eja wo ni ade wo yulma na so ere ana wo ere wo ni papa wo te sese wo nyina na wo ya akra. So ya kokra me de mi hu ne ya bia akra. Me kura me wo de me na ma me ka me ko be bi won se me shenika ka me ko be bi ti se nka me hihye me na nke yenko ana yenko fie na me ko tena nche wana Ntumi ne menko ntumi ne menko because e bia na me papa ba obeka chere si akwa na oti fie ho me ne na da o sai konkonseni ana e bi obe so ba so be na dwuma na me nso me no mi no tie be bi nti de nti obe ka ka cho papa o konkonseni ana so e de obetumi ayi tie dia meka na ka pese me ne me papa but akwa no ase me said I'm trusted nti o se me ne ni tine fie ho no na ese niema na e wo ho no o hwe na ne nsa be ha no e bi nso kra no so be ye point because so ye ho ho me nimu no papa so I mistake pa by the way we dey ya hwe nso because nipa ho akono se nchina nti nipa die hwe ni yi asema me kan to me wi ase am wo no me chance me pese me nipa me no be didi e ma asemu ya to tirimi o de matina me tire ho peska akwa ai de ai time me penisi ya me tiri ho na wonya hwe u penisi ya sen ai na me makra motesa chese sika kakra de be mama koye mitinti u pe mitiri ho se ya na wo hia me se na mitiri ho te aka be pe me ka be frɛ me ase bebe o de matin u penisi ya ma miska mo dress pressure ade na obo ase nansen wo ma me pressure sa me ma wo ade no wo hu na ade na wo na asisu nti ase wo ma pressure sa se na wo ye na me bu efunu e na wan hye ye na me kofa boy a wontumi nkasa because they be me bisa stories excuses but me catch you wo dey say ya na wo pa catch me na ma miska na fa ko dress ho simple wo dey me pressure se mo dey nyumre ko me mo ska nyumre me hwe Piao. Aye mami ye du fie. Aye mami ye du fie. Ne otam yan bebre o.
don't you mean sure? My am is what? Let's say, I do not away. Director, Papa, you so did. So no. Oh, Mammy, my Anna. This one over. Okay, with a friendly bread. Yeah, man, Sunday. Yes, sir. Ora. Me ba ho kakra. How? Yen tena se na. What time was it? What do we go better kunya beso? Ora. Na sabi o sa ho ba ofia, sa kunya na ye de ma no. E dey asem. Me ko baby. All right, anyway, jama me monitor. Me diane the digital comfort, the nation priest. Digital comfort. So what happened? Comfort colleague. Na de wo nyina ne se we de enya bone. Ya na comfort ya balance ya tobo. Oh, kafra. Ya tena se hu ne se enanu nipa ne bebre peso ba bosonsom so a ofere. Entine se ne ye kone door to door. Ye rural offices ene afiefiem. Ebia wo pese wo babosom so na sabio wo fele no ene ye de akom na toa wo. Enti se wadwuma na esei, se wadwuma egu, se wadwuma ayabasa, se nipa maw shop. Na wo pese me ye ne ma na adom epuba wadwumam. Se wo de sika ba gisika. Se chama. Aye. Some quit. Nese o patch say we your comfort. Me your comfort. Comfort dey wo pede wa bontene. Ana me kire se awieye bremu no. Ya tena se amoma. Ana ba amoma no ye hunu se enya mo fault. Oh ya. Ba amoma no enya mo mfonso na emum no fele na mo fele. Ewiase pa Bible asem wo kan bia no kro. Sese. Nese ya suje gum so ama nwura mu ho na motene se muntimi ntena wo bio. Eja be sa wa suja. Pa ye ne ya boy nsem bom pa ye na je se mu hyenwura mu ho na mapie. Nesa. Owura akoda na ade no hunu kotani ase aba. Ofra me makora. Na sabia buru sabia nya no ho. Chama. Wo unim na de podu ane kamia ho. Dwuma me no be ye wa ha no. Hwe wo misa na me nya gentre wo. Emo na me pesa me bua wo. Me nya gentre. Da bi me pesa me bua ka. Sa wa fa, wo pesa wo di manfo sika de no me. Ma bodam sen wo. Me ka kire wo. What? Krache. Em fa kwase asem manim ha. If anim ha chanso. Wo so de ventures. Enye wadwene so be anim ha bi wo. Me be bua wa ma bodam. Wo ba bua me. Hwe wo fi. Aboa wo na etugu me so no. Sana ka kire me. Wo di agro bo wo hye wa kyanyini da. Nye we na de tinwura mo na de pia. Me office we no. Wo chairman we. What? Wura. Jai. Kofa briefcase. Ekura. Na wo de nam na wo kan sama kase se. E de na abefu. What is abefu? Wo ro pesa me tin so ntasu kokwa na. Me ntasu kokwa na. Pesa me ye. Uni pesa me ye. Uni ntasu o manim. Me matimati haban ma abayire isi. I'm telling you. Hwe. Wo free hefa, wo free. Ye de Yesu din na akate ani o. Me na me ka kire o me the Bible na akate mani. Enwura wa hai. Wuni mura de ye. Da bati abamba akukura kire me. Unua. Bati adwuma mo ye ne nyina nim ye. Nim se wo ye le la. Nim. Bibi wo ho asese. Wo jira de na wo mu de kanokura de na wo mu. Hwe. Nipa wo ha makasa. Abodam we enye sirem de nkura bi. Sa fugu ye se onye sirem de ne bia. Obi na ye na hama ho. Ene me wo ho nyina me nim. Wane tete wo de no wane tete. Jamai. Mo me tete mo nya ntro konfo ntro no munyai emwa. Wo de no wane tete wo. Hwe. Mama konfo bass no mo ne akonfo papa wo kroma nyina atro. Eya mum de mo ye nti manfo anyi wo ni bio. Ode oni minim se bia ya menini kafra onse se bia onse. Jamai we bi office de. Asa high office yo. High office. Se wonim se. Ko nkurase no me yem tokwa me dan no ho na yesa muko. Da bi o meni. Jamai som. Oh, se me so we kra wo nyina we ko fa na sie. Me na me ka kire ko fa na sie. Eno na me chese ho na tete wo ho na so wo. Me na de komfo sei. Komfo sei. Atoma yabe komfo sei. Yes. No. Sama wo aduro wo fie na wa hyeda de nyeme bia kata wani e na wo bu manfo ko fedro ne fa ye adwuma jamai ko fedro ne fa ye adwuma fa che me why minim kra se me ba mani fie why minim se me ba mani na dia wo ye pa obi na ni da ho bia he konfo a wa hye kambu se no na be ma wo waje di no debi ye na no na sisi fom sambe nka hira fa ho nyina ahia on wa ye wese se tabi adwena edagya so adai chama hunsuo nyina atwe omunsuo nyina atwe I'm telling you. And I'm person why nsomimu. Omunsuo nyina atwe. Akonfo wadi dia to twi sei. Chama hwede wafuna ye. Ama mai basa. Dabi be ya wo de opa fa bibia kata so ne fati asore. Eno beboa wo. Na sa ne manema wo ya wo ye ne de. Emmoa.
me bo ho bata ho nso am mfa ne san kwatra ho na wo no bia na beba ha wo be friends me wo ha wate da bi o se me nua no senior Mr. so nua ne me a kokko dress kama wate da bi o nya na so ona na ayi comfort no comfort say na me na se wo ye nyina bo bata ye nyina ala na so suma katakata yani ene ye de nam wiase ba wa be kan sa na life te